Assalamu alaikum jama julbe wonbe sivude Fodé Image Diallo kala ko wontiro e nder aduna on mi tori ko écoutez cette dame là madame Balde Dieynabou be yewta do yewtere bayno ida andi goddo yewta e gonga tun wobbe immoki san adda contraire ko dum hadi leydi mendi di yare parce que no wodi fala be wolude gonga parce que andi sibe woli be arante ko juudi mabbe c'est vrai e kadi hino wodi himbe kaledi meden haysa yewti be gonga be yiye gonga be salo dum ara ko fenande burani be fayda o say mo wonde mude ndo lanne hulbinade régime ji arudi fo fe'i wa o régime ardo wa o régime mamadi do hebaki kaledi meden parce que o régime mamadi do na ya wolu gonga ko ya subo tun wolu gol fenande e kadi awawata wurde kaledi ma hara a hebali problème ko buri fandude o kono gentite madame Dieynabou Balde mi beetana yo hande lagine fowno ƴeri jaɓuɗa salida ko ɗum iɗa andi goy kono a suusata wolude ka wonɗa ɗon a suusata wolude gonga mo ɓayɗa andi a hulani hoorema hay si tawi goɗɗo ari feema wolanima no piiji ɗi woniri non lagine a woɗoto on tigi fi wonɗum hiɗa hulani hoorema hiɗa hulani salama ɗa ƴeri ala e jam ɓayɗa wawi walade kama jemma tumbere jemma goɗɗo wara tappanama hoccama naɓama luuboyoma no faalira mayrugal liɓirama ni ma ɗum mutinama ara goto anda ka hikkorɗa hande kadi goɗɗo no wawi wurude ɗum enen kan en luttaye ɗum haray ɗen ƴeri tum en wawata wolude ko faala ɗen en wawata heɗade ko faala ɗen en wawata ukkitade e haala hakke hiɗen hulani hoore men enen on hulay tagaɗo ɓuri ko huloto jomirawo ko o goto andi ko honto suti on nani yewtere makko nen ka parce que fi hono no wodi himbe buy kaledi mengoy haysa addibe haka dambugal aljanna en tant que dampalbe be natata mi yettay tan janni modda mi verifia wonde simide mari tan mi ndaro yey wombe série ben woni ka bandirabe men sifa be do woni ka bandirabe men worbe si tay yennoje ala ton mi clique direct mi abono e kadi jama on watta hila moƴa parce que si tawi si a landike démission ma on hara ko gouvernement wonda andude haray probléme no habbima parce que a yaltay ton tum ɓeyna hande kadi ka gagne maɓɓe siɗa ton hara hiɗa andi peuple gino hiɗama ko wonɗa kon ton parce que hiɗa andi hooreɓe mum ɓe fof jogitiɓe pinkaji ɗen fof ardiɓe pinkaɓe fof ko fellugo yimɓe en jaggagol yimɓe e kidnapa yimɓe dare fonike menge o jinduno eccerer ha o arti ka peyi ɓe nangimo ɓe kidnapimo kanko e billo ba est ce que ɗon nande yimɓe ɓe no wolde fi maɓɓe ala ko wolede jamais madina no wuɗutude yawoɓe no yaade artoɓe no arta goto ala wolde ɗum ɗum feƴƴi Habib Maran Camara Ousmane Gawal yewtinamo o inni men nangede ɓe nangimo en fof meɗen yiɗum noon ɓayɗum ɗum feƴƴi Aliou Ba tawno ko jananiri ɓe yeetimo ɓe inni sa arti laggine ɗo men nangeden Aliou Ba inni mi hootay ha mi yiya nangowolan o ɓay o arti o fuɗɗike wadde ɗi yewtereji makko o fuɗɗike dénoncude fiyo 99 millions de dollars ɗi ɓe wonno haalde ko infrastructure ɓe waɗirta ɗi no taway ko ɓe nangirmo sabu ɗum Bala Samora noddimo ko téléphone innimo ko ko wonɗa wolde ɗo sa deƴƴali men nangete
men nangete kadi haray goto watama yaltinde men nangete men jogitama goto watama yaltinde do o maki yaltugo yago ko frontier to be nangimo be addimo Conakry e hiide balle fejjude den fu nyande bebe nabe mo ko suudi nyaawi tirru be jor salomo jontude gonga makko conseiller be président Mamadi Doumbouya on nyaawore sakkitorne do ka ko dum ko d'appel na ɗon ɓe yehi ɓe tawimo Alpha Bakary e Kerno ɓe yahali ɓe tawimo ka maison centrale ɓe jeeji mo ɓe négocié makko fiyo tawtu gente militaire on o jaɓali mo jogiti kongo makko ngol noon ɓe négocié makko noon o inni mo ɓay tun ɓe Aliou Ba jaabi ɓe inni ɓay tun ko mi wondi e gonga kam mi toñali mi fenali hay e hoore goto ɓay tun ko onon change iwi e gonga kam yeeyi e fenade nden si Allah lan no jaɓi wonki ankin no ɓuranilam teddungal anga no ɓuranila yegol tawtugol onon ɓe yimɓe waroɓe en fof meɗen andi ɓe hilditi ɓe haalano e lalɗo maɓɓe on Aliou Ba jaɓali procureur on ko 5 ans ɓe addannomo fiyo par ce que ko décision CNRD ko 5 ans ɓe addannomo oya inni mi wakkilaki faalu oya Doumbouya kako honno o inni o wakkilaki oni siko 2 ans o mo e haray mo wakkili kono 5 ans o wakkilaki jama o fof no jooɗi no suti ɗum noon en yii ko ɓe memmini ko ɗo dossier Air Guinée fi $5 million dollar kamɓe ko feƴƴi kon ɗo ɗi campagne ɗi woni wadde koko ɓe yehi Mamoudou ɗo koko ɓe yehi Boké koko ɓe yehi Télimilé ɗum no nandi ko buuɗi jeluyo ba ɗum Mamoudou ɗo ndu suudu huɓɓuno ɗo étage haalano ɗo fimum ɗo na 10 millions de francs guinetano nder ton ɗin noon kadi na mbuuɗi noon ko biyen jileta ɓe wonɓe ɗo fo ɓiɓɓe maɓɓe en goyno Europe ɓe soodi kadi cuuɗi goɗɗo naata ko nder gouvernement 20 jours maɗum 1 mois te nana o soodi suudu Canada wonɓe ɓen ka peeyi toon nayo wolu gonga a wolay tum ɓe nangama ɓe kidnapama immoɗen wallidiren jonnidiren juuɗe no bandirawo meɗen o yewtere ɗo ni madame Dieynabou Balde mi yiya e moƴƴat poste ji makko en publicité ji makko ɗin kan kadi la plume de Kumba kako honno mo wayi kanko kadi waɗirde vidéo ji makko no wayire donc mbeɗe tori Jamala Guinée on e fof meɗen moɓodire woni wuude wotere fino hettiren gonga ka leydi meɗen si Allah jaɓi mais lan felliti si tawi en fo e mike e wawa hettude gonga ka leydi men si Allah jaɓi à très bientôt force à toi ma sœur Balde Dieynabou ko wakkilagol andita kala ko goɗɗo wakkili surtout si tawi ko gonga o imani yo andu haray na goɗɗo ko weltantomo kon tun nafatamo gol koko Allah weltantoma ko ma ko Allah sobatama ko ɗum par ce que enen wonɓe ɓen ɓaawo enen wawata yewtugo gonga wonɓe ɓen ka peeyi no wolirɗa anan ka vidéo ma voilà jogiɗo andi ɓayna mi yilti to moƴƴa voilà on va pas prendre beaucoup de temps mais force à toi sister c'était